Söyle anda prop bol kaldı. Ver çuval olmasana. Çuval olmasana. Kana gelingizler. Priz berçi mi? Eceme bir priz bereyimçi. Priz berçi. Mıhtı priz berçi. Bu Ece. Bu priz sizge olsun. Toylarını atkan olsun. Hem gelingizler hem kadro soylu bizden konuklar çıkan çağı 3 Ece'ye söz bereyine. Apalar var eken apalardan başlaydı kana gelingizler hem. Söz kavasa bu tanrı. Kimden başlayın? Ece'den başlayayım mı? Kimden başlayayım? Ay ben yüz kulağı olan da. Gelin sana sizden başlayayım. Assalamu alaikum. Sadece toyuna kolum olsun. Nevereyle ömür uzun olsun. En yakşı oğlanlar olsun. Sana baktığınızda yakşı olun. Şurada dışarıda kalmayın. Şurada rahatını görüp bildiğini nasip etsin. Daim yakşılıklar üstünde buluyorlar. Şu toylarını kılıp yürüyorlar. Tencerine çağ olsun. Salamaslar be, urmatlı bugünkü toydun üyeleri. Kutmandığı geçinizler menen Sabırcan Gülbayra. Nevelerinin sünnet toyu kutlu olsun. Toyga toy ulansın. Da kalasa şu nevelerinin nike toyunda törde oturgan çoğ apa çoğ ata olup oturunuzlar. Daima жақшылықтың üstünde bilgi boldular. Bugünkü şu жерде oturgan bardық nasipкеш жақшы саналаштарға daima toylarda birge болған Құдай nasip kılsın. Şu nevereli, çevereli bolup, şuların uayılmatın görgülü. Uğlunar, geleceği keng bolsun. Umandu baldardan bolsun. Patriot baldardan bolsun. Atinesini sıylagan, daima yüzünden jarık çıktırgan. Daima atinesinin birge olgun baldardan bolsun. En negizgisi, şu umandu olsa, sizlerdi sıylasa, жақсы bala болады деп есептеймін. Şu bardığınızlarga çın денсаулық қалайым, şunday toylar daima bolu versin. Şunday jaşınaka dövütü қолдаған жерде ар bir өзінің ойлаған тілек мақсатыңыз жақсы болсын. Bardığınızlarga toyga toyulansın. Rahmat Ece. Daha bir apalardan bereyim mi? Jiyindiktap koysun. Abol yaşlardan bereyim mi? Yaşlardan. Abol hoşlavuz et. Allah razı olsun. Toylar bir orta kaladı. İstelik ve sırıkta şöyle gelizlerim ağayın bir tağınlar bana ki aldığınızlarga жаңадан шекере жатқан мықты ырчы жігіт бар. Тоқтоғылдың қолыны Тұрғыналы Сарқоловты бір шақырайын алдыңыздар. Жабынды шығарма.
Turgunalı sarıp koyulub boldu. Kolçalar özüne demetdiler. Bar bol, aman bol. Bugünkü jaşlıq sağda joğuştu olsun. Sen de toy berip kalam. Geleceğim ağay bir tuğandarım olsun. Şuhrat kalacak, Şuhrat gelçe. Daha bir sorma, oyun kuralıçı. Men mıқты biyleyim degen jigitler var mı? Şuhrat, mıқты biylegen jigitlerin alttan çakırçı. Bakayna gel. Bakayna gel. Dağı. Misha gel. O tuğanlardan da bol öğret, çoğunlardan da bol öğret, cestilerden bol öğret. Erkeklerden. Gel. Alişer. Atatal andırıp çıktılar anake. Dağı kim var? Malik ake. Malik ake geliniz. Dağı. Malik ake geliniz. Malik ake geliniz. Dağı var mı bunlar? Jakşı bilegenler. Elmir Doske çık. Elmir Doske çık. Tak dağı. Hadi daha Doskelerden bol deyim. Doskeler geçti. Çoğunlardan açın da. Kuda taraftan. Tokun jeste, çevir. Tokun jeste. Çıkınız. Daniyar kuda. Çıkınız. Daniyar kuda geliniz. Toy esine kim bolasın? Akeze. Atınız? Daniyar. Toy esine? Kuda. Toy esine? Bozolum. Doske. Bak. Toy esine? Yukosolum. Yukosu. Akez oğlum. Şokunun akesi. Kestes oğlum. Jeste solom? Ha, tak, жақсы. Мындайлар bu kamera, kişileğe ballarını alıp çıtaylı. Sevasının onun arasından bilmeyiz de, ortağı çıkıp sartaşıp başına kömürüz için. Üstten çıkıp olmasın ballar, bana alıp koya olsun. Birinci, Jeste sizden başlayız. Maestro Lizginka direkt. Taqtan başlayınca, beyçiler yakın içinde, o mümkün değil mi? Bu bırakandı seylaylı. Mındайларыз. Maestro muzika direkt. Lizginka direkt bolғанда dağıtшы. Ortağı çıkıp жалғыз beylейсіз. Анан елге салабыз. Кимигер мықты beylесеңер, мықты пресс. Болом. Так, аз бірінші лизинка билеп тұрып, ана ойланып, ана кейінгі бейді шығарасты. Болом, кетті аке. Аке мен қол жағармас, ағайын бір таңдар. Лизинка маэстро кетті. Atınız kime de? Daniyar kekde var. Daniyar orta var. Lizginka. Kol çarptıraz. Koşturtturaz. Oldu. Taki biraz oldu. Atın kime de? Bakın. Tamam, orta. Делай! Ай, молодец, молодец. Doske boldu. Tak, doske, brachka. O'sha brachka da o'rishcha brachka. Maestro ketdi. Молодец. Sen jana şamanlar dedim mi? Молодец. Молодец. Canım sen öttün. Senin tavarın öttü.
Так, эми Шухраттын акеси. Братан, давай. Так, маэстро. Молодец, братан, молодец. Жесте? Жоқ, жестеме нормаль музыка берші. Бересте бершін қайды. Жесте жоқ, сізге атайын да, жесте бермес. О, жесте. Апе, ертең базарға бармақсыз, қарызға тауар алмақсыз. Банкрот, жөнді банкрот, бүгін тойға келгенде, ай. Аз мұндайыз, елге салауыз. Кемесі мықты бейлесе, мықты призі беріп салауыз. Кетті. Атыңыз біле? Малик акеге қоншалар болсын чо. Ай, рахмат. Даниярға қоншалар болсын. Махмудқа қоншалар болсын. Молодец. Братышқа қоншалар болсын. Братанды қоншалар болсын. Жақшы. Мұнағы братишка, анан аке, екон қалғылар бардылар. Приз береміз, жөн отырғызбайыз, приз береміз. Билеп кеткендерге приз береміз, жөн отырғызбайыз. Азыр ағайын бұттығандар, мұна көрдіңір, ел таразы, ел сынчылек, өкі мұқты билен, шындапшы қолчауыда өзгөчө болды. Азыр мұндай қылабыз, еме, қалыстық болсын, лезинканы қайда береміз, өкімді ортаға салабыз, раз-на-раз. Мұшташ білесің, бейге. Оқылды. Қайсы бейді, мисалға. Қара жұрға. Мейлі, любойды бір шаңғы музыка берші, қана кетті, қана. Кемесі мұқты билесе, Шухрат, жаңа айтып отқан приз алып келесің, мақұл бұ? Ошаны беріп таштайыз, қана кетті келе. Так, хоп, сіз точно Бишкектен бишчілердің емесінде оқығансыз школында, сіз ше? Оқығансыз бол? Профессионалдай билеткенде, негедір ше? Академияда. Даже мен андай билерім, өз бишчі болғанда. Ұрдайсыз ба? Бұқа? Шо, сіз де? Мұнда қырал еме. Шуке қақта, Шуке? Шуке деп қойым, мені деп қойырайын ше? Шухрат қайдасың? Кел ғой, Шухрат кетші. Шухраттағы ағайын бір тұғандар ұшы Шухратты мен сыйлам дегендер қол жапсыншы, алтын бала мен демекші. Сөз түйбесін, жүрегіңді қытындай бір дүрегі болған жамандығың жоқ, молодец, шу ойдан қалшы. Жана айтып отқан приздерді алып кетші, беріп жыстайды ғана. Айтып отқан приздерді берші. Толқын жестен атынан ойындарға 500 сом приз келген. Құргет дегені мұна. Толқын жестен атынан сізге 200 сом ақшалай приз, 200 сом ақшалай приз, мен ет болғанға 100 сом приз. Бар болыңыздар, аман болыңыздар деді. Келезерім ағайын бір туғандар еме, мұны бейчілерді сүйінттік, еме тойлерін сүйінттеді. Себебі мұны шыл жерге қадыр сыйлы қонақтар бар, аларды сөйлетіп тұрғаннан конвертін алып беріп салады. Шында сөйлеттім, келезерім ағайын бір туғандар. 11-ші столда отырған біздің базардағы коллегалар менен жана ошондой эле Сабыржан атамдыңдагы коллегалары келиңиздер биздин кадыр сыйлуу коноктору алып келиңиздер чыгат. Маэстро музыка. Марат менин өзүмдүн айналадыр жегине бек көп бред.
Atama kolçalar olsun dedi. Atam aytat pensiya aman 500 so'mni böldüm oyunlarga priz dedi. 500 so'm geldi. Mana shunday ökül balдар, ökül kızlar sizler de gelingizler chiqan aka. Sizler de gelingizler hozir. To'ylar ökül balдар, ökül kızlar sizler de gelingizler. Maestro rahmat. Kimden başlayın? Kimden başlayın? Kollegalardan başlayın, bazardan başlayın. Var iş düşüp de bazarda. Bazardalar kaybetsin. Gelin, Ece gelin, sizden başlayın. Sapanki, Kıcı, Şuhrat, Uşada, bugünkü toyunar kut bolsun. Jasurbek'tin ömrü uzun bolsun. Buyursa gelecekte elge gerek etiygen jakşı baldardan bolsun, ömrü uzun bolsun. Ana buyursa keyinki toydu makanın sayfasında jolmuş alıp buyursa. Jakşılıklar toyuңuzдар той кыласыз. Assalamu alaikum bugünkü toydu göğleri. Assalamu alaikum Sapan eke, Gülkece, Şuhrat Müşada. Toyuңlar kut bolsun, Jasurbek'tin ömrü uzun bolsun. Er jetkiçe sizlerin uluңар bolsun Jasurbek. Er jetkende Kırgız eli sıymıktanan Kırgızdın ulu olsun. Jasurbek menen sizlerle emas, biz emas, жалпы Kırgız eli sıymıktanan ululardan bolsun. Rahmat. Sapan aka, jigit, toyuңар kut bolsun. Sizlerin ömrü uzun bolsun. Baktılуу baldardan bolsun. Elge keregi bilgen, ata jurttu sıylagan, urmаттаган балдардан болсын. Силерге ушулардын багына ден соолук болсун, силердин өмүрүңөр узун болсун. Ушулардын багына аман болуп эле, ушулардын жакшылыктарын өткөрүп жүрө бериңиздер. Rahmat atkanızlar gelsin. Ökül ballar dedi, ökül ballar. Geliniz, geliniz. Мага чейинки айткан сөздөрдүн баардыгын папаша мамашасы эмне истемиши тойго улам эле кетебизмиш. Анан эжебиз айткандай эмкиде маконун тоюнда тойлойлу Кудай кааласа. Жакшылыктар эле болчу деги ушу Кыргызстаныбызда бүт жерде эле жакшылык болуп тойлорлоручу буюрса. Aka gelingizçi bu hakeme priz bergileci. Kuraya kabata jürüp deyip mınake. Sonun süyledi, jürüpten keyip süyledi mınake. Toyla buluversinçi, toyla buluversin. Bizge payda sizlerge ziyan edelim. Tak, daha ne kılamaz seni? Ha? Ecelerden ne? Ecelerden kim? Ecelerden. Gelin seçin. Siz söyledik ensin. Çıkmandı kuşu arkadaşlarına, bugün Aktoy'un konukları. Urmatlı Sapan aka, Sımbatlı Kıcı, bugün Aktoy'un kutlu bayramda olsun. Şimdi izlerde Müslümançılık, Kırgızistan жолушунар болсун. Бактуу жигиттерде боло берсин. Эки жаш силерге бакыттабай, ушундай Сапан акемдик жерге болуп, Алтайга кайдан киши болуп, силердер бир төрдөн өркү болуп, Кудай буйрса, ошо кыракка жеткилесиңер дагы. Тоёбузда боласың Сапан аке. Рахмат. Rahmat, aytkanızlar gelsin deyli. Эми мындай кылайынчы. Сапан аке, siz kayakta işteysiz? Kasap. Etkanada mı? Etkanada işlese. Kasapçı olatkanda korrupsiya var mı, yok mu? Yok da. Вообще alıp gördünüz bile, görgen emes beleniz. Ama kimde istemekçi? Beret azı, beret. 300 kişinin gözünce beret azı, berinizler için, benim kumazakça. Birinci vermeyedin ulan, bunday kılalar. Birinci ake, sürüt göçöylü kan ake. Tuğganlar bile sürüt göçöylü. Andan gel hap gelgenlerdi bereyle. Sapan kükü deyip, şu koşnaların atlan oyunlarga 1800 son priz geldi ağabeyim lütfen kadar. Çaça oldu.
баланын атынан ойындарга 1000 сом приз келди. Азыр чачам. Эми агайымды тугандар, талаанын көркү чий болот, тойдун көркү бий болот дейт. Анасыгар бир жарым саат бийлейле, мантракка чыгат, эс алалы. Ким мыкты бийлесе 1000 сом приз.
кулу болсун. Өз кызматын сонун кылып өтүп келе жаткан маданияттын мыкты кызматкери, алтын өндүн ээси Динара эжеме менен кол чалырбасынчы үчүнчү баштайт. Тоюңуздар тойлансын, ушу кичинекей балабызга батаңыздар тийсин, өмүрлүү болсун, бактылуу болсун, ушу кыргыз элибизге жараган жакшы уулдардан болсун. Сиздер үчүн.
Dara İmambekova. Allah'lar aman bolunuz. Rahmat sizlere. Hayırlısınız. Şükrat kana Şükrat gelçi. Toy nesi kana Şükrat. Şükrat izdeyiz. Şükrat begim görgün bilgenler olsa aytmağızlar. 0708 87 87 73 kıskanlarına çalpağızlar. Şükrat neylesin? Olay bir tuğandar. Toy dinleyesi Şükrat izdeyiz. Aşk. Baba bes Şükrat dedi. Şükrat mı Mozer'e gelген konukların bardığını sen tanıysın mı? O da. Точно tanıysın mı? Karaç. İki жағын қарашы, İki жағын қара. Бүт танысың, оған қарап отырсың деп атап. Осы жерде ең бір сыйлы сенен дағы бір жақын берді ол қошынан бар. Аты кім? Müzakede. Müzakerenin артынан ойындарға 1000 сом приз келді. Ол шалар басып жағын. Müzakerenin артынан. Ағашы 1000 сомды береміз. Мен қайната қайнене менен тұрам деген келіндер шықсыншы. Бар ба? 1000 сом приз келіңіз. Қайната қайнене менен тұрам деген келіндер. Келіңіз. Мұсылманның келіндері шыққылашы қана кел. Мен қайната қайнене менен тұрам деген келіндер. Келіңіздер қана. Келіңіз. Қана келіңіздер. Қайнене менен тұрам, қайната менен тұрам деген келіндер. Келіңіздер қана кел. Қайната қайнене менен тұрған келіндер. Келіңіздер. Уялмай келіңіздер азыр. 1000 сом приз. Шығыңыз. Шыққыла, өкөктен шыққыла. Қайната қайнене менен тұрған келіндер. Қана келіңіздер еме. Мұсылманның келіндері келгілеме. Дағы бар бі? Қайната қайнене менен тұрам деген келіндер бар бі? Шығар. Кел ғой. Шығар. Мейлеме, төртөкене, ушул жерде ағайын бір туғандар 320 киши отырат. Ошолордун арасынан 5 эле келин бар экен, кайната кайненеси менен турган. Бар болсун, аман болсун деп бир кол чалып койчу. Булардын мейнети күчөмө. Азыр 1000 сом приз. Мындай кылып берем азыр. Атыңыз ким? Айзат, сиз кайната кайнене менен чогуу турасыз? Ооба. Эртең менен канчада турасыз? 6-да. 6-да, Айзат 6-да турат. Точнобу? Калп айтмай жооп кетти. Атыңыз ким? Жазбек. Эртең менен канчада турасыз? 6,5. 6,5, О, 6,5 para veririz. 6,5 dedi. Atınız kim? Ertemene kaçta oturasız? 5'te para veririz. Atınız kim? Düdükhan Cenge, ertemene kaçta oturasız? 4,50'de. 4,50'de. Atınız kim? Ertemene kaçta oturasız? 4,5'da. Ошо 4,5'da эмнеге турасыз? Эмнеге турасыз? 4,5'da mı? Кудай. 4,5 уйсайсызбы? Кайната кайнене эмне кылат? Укташат. Аларды карайсыз. О, кол чабалар болсун, жагайын бутондар. Мынакей. Мына ушундай болот келиндерчи. Эртеменен эртип туруш керек, бети колду жууш керек, кайната кайненеге кызмат кылыш керек, туурабы? Себеби агайын тугандар, бул дүнүйө кайтар дүнүйө. Ата энеге кандай мамиле кылсаң, уул кыздан, келинден, күйөө баладан дал ошондой мамиле күтөсүң. 500 сом приз, кол чабалар болсун. Рахмат. Эми кайната кайненеси жок, свободный келиндер барбы келиңиздер эми? Өзүнчө жашаган келиндер барбы? Чыккыла. Чын. Өзүнчө жашаган келгиле. Квартира ачып кеткен. Кайната кайненеден качып кеткен келиндер барбы? Келгиле. Келиңиз. Дагы акчалай приз бар, келиңиздер кантип. Барбы дагы келиндер барбы? Келгиле. Өзүнчө квартира жашаган. Кана келиңиздер кана. О, жок уялга чыга бериңиздер. Келиндер аябай көп жүрөт бул жердечи. Ойлоп алгыла
Аны 40-ка чыкканда эле келин аттан өчтүк деп жок, 50-ге чейин келин болот. Келе бериңиздер канаке. Барбы? 320 кишиден кантип келин жок болсун. Жеңе келиңиз, келиңиз. Өзүнчө мына слабоный жашаган келиндер келгиле. Келиңиздер. Келиңиздер канаке. Ким иземе эрте туруп байкайсың азырчы. Так, мен суроону баштадым. Азыр мына кошуналардын атынан тактап айтканда Сабыржан атам менен Гүлбайра апамдын кошуналары 1800 сом приз берген. Азыр ошодон таркатам буларгачы. Кеттик. Атыңыз ким? Эртең менен канчада турасыз? 10-да. Конечно, кайната кайнене жогон 10 чоң уктаган ким уктайт? Атыңыз ким? Лариса. Эртең менен канчада турасыз? 6,5. Кете бериңиз. Атыңыз ким? Эртең менен канчада турасыз? 8-де. Бара бериңиз. Так, атыңыз ким? Назгүл. Эртең менен канчада турасыз? 7-де. Бара бериңиз. Атыңыз ким? Таңсыбай. Эртең менен канчада турасыз? 10-да. 10-да? Туруңуз. Атыңыз ким? Эртең менен канчада турасыз? 11-де. 11-де? Атыңыз ким? Жинарым. Бирок чындыкты гана айтыш керек, агайын бир туугандар, чындыкты айтыш керек. Эртең менен канчада турасыз? 12-10 калганда турам. 12-10 мүнөт калганда турат. Анан барып бети кол учуп ушундай да. Эми кайната кайнене жок слабоный келиндер турабы? Эми кайната кайнене жок, анан конечно канчада турам дедиңиз? 12-10 мүнөт калган. Кол жабар болсун жана. Укташ керек. Зачем ана кайната кайнене жок убара болуп туруп алып не кыласыз турабы? Туруп алып телефон чыкпайт да. Еще. Кайра уктайсыз? Бүгүн эле күн өттүрсүң. Кол жабар болсун агайын бир туугандар, мына бар болсун, келиндер аман болсун. Эми мындай кылыңыз эми. Уктап эле жата бербеңиз, макулбу? Аракет кылыңыз, 600 сом акчалай приз колчалар болсун. Кайната кайнене жок экен келиндер. Түшкө чейин уктагыра. Ким эртең менен эрте турса, ошого аябай береке көп болот дейт, бирок мен ишенбей калдым. Уктап аткандар алып келип береке болуп кетет. Колчалар болсун, барыбыз аман болсун дейли. Келиндер баган бир туугандар, мынакей 3-бөлүктүн эң алгачкы актек ээлерин чакыралы. Алар жалпы туугандар дейт, жаштар туугандар деп жазылып калыптыр. Жаш туугандар 13-14 столда отурган биздин жаш туугандар. Келип бериңиздер мына каракей. Маэстро музыка берчи, бийлеп чыгалчы жаш туугандар дейт. 13-14 столда отурган биздин жаш туугандар келиңиздер. Мына биздин жаш туугандар деп коем. Түшүнүктүү болобу? Жаш туугандар келип бериңиздер. Жаш туугандар келип бериңиздер. Анакей, мен мына ушул бүгүнкү той ээлерине жаш тууган болом деп, буякта аксакалдар өзүнчө тууган, жаштар өзүнчө тууган деп бүгүнкү биздин семьяда ушундай бөлүнөт экен. Кана келиңиздер, маэстро музыка. Келиңиз. Сиздердин көзү көрүндүңүз да. Атыңызды дагы бир жолу айтып коюңуз. Атабек. Атабек акеме кол чалар болсун, чаган кеткендар. Азыр Атабек акем бир музыкага сонун бийлейт. Анан кийин биз бир-бирден чакырабыз, ким ута турган болсо 1000 сом приздин ээси болот. Турабы аке? Аке азыр Майкл Джексон көрсөтөт.
Olabilir. Atabek akeye kim var? Rafaras bil boyunca. Ana bir son cümle benim koyun. Var mı? Konukta da var mı? Şu al bileyim ben al bileceğim. Var mı? Var. Al gel. Ayşem toy neyse. Kim? Ayaştan değil. Adı kim? Uslan gel. Ayaşta gelin sen. Ayaşta gelin. O ayakta. Boncalar olsun. Tuğlanlar. Uslan gel. Geliniz. Toyunu soramalar. Geliniz. Geliniz. Hatta gel. Az Uslan gel. Sen taşları öldürürüz. Az görüyoruz onu. Tak Uslan gel. Ayaşta değil. Uslan koymuyorsun. Tak ayaşta başladı. İyi. Hop. Rahmat. Bu ayaşta sen Michael Jackson'ı versen. Tekniği. Hop. Müzikleri veri de azla ayaşta sen taşsan mı? Toğulda, şalta. Bravo ayaşta. Çok Atabek siz boyunlarınız tutuldunuz. Bayık otasız mı? Ayaşta kılıyor. Koştalar aksalar priz gelgen 1800 ton. Oşanı sizge de bölüyün. Kolçalar olsun arayı bir tanda. Törüne veriyor ondan mı? 1, 2, 3, 4, 5. Poştaların altından sizge 500 ton priz geldim. Var bolunuz, aman bolunuz. Tak. Eğer jetmese dağı vereyim, men aksam emas, bana ne жалко. Koşma. Maestro, muzika. Atabek'e sizge de bölüm koyani. Sizge de poştaların altından 200 ton benzin koyamız, taksiмен кетесің, не қыласың деп еңдеріп. Бұндай қылып тұрғандарға 3 кішіге сөз берейін. Kimden başlayın? Akeмен başlayın. Ake gelіңіз. Şükran, güzel. Toy geçesinde taş. İmamımızın sattı. Ömrümüzün жақсы иттерден болсын. Ел бақытты çoğalta ел бақытты. Atabek'e geliniz. Mikrofon sizde. Ayo bilim sürdüğünü. Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Bütkül Allah'ın joktan barkan Allah Allah'ıma çek şükür aytaylı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salatlar bozun. Hepsine bilezek, bilip turan yerde bilip gömüz. Birinciden Sapan akecine toy kut bolsun. Balasın geleceği rızkı geneyim bolsun. Jasurun ömür uzun bolsun, imanlı jigitlerden bolsun. Ateizmni tayımlı göğe turgan, İslam dinge kızmat kıla turgan. Şükürkeme oşarsa yomon olmaydı inşallah. Baktili bol ömürlük, rızkılık bala bolsun inşallah. Rahmat, bolu Atabek'e özününgiz'i göz tüybesin, söz tüybesin. Priz bergileç. Ap geç mi? 4-5 priz ap geç. Ap geç mi? 4-5 priz ap geç mi? Yine ayağı sıkar bitmeyim, ap geç mi? 4-5 priz. Bu vakti toy esnatından. Bergele, ap gel bergele. Kol çaldırma çağay bir tonlarına. Atabek'e var. Atabek'in ayağı sizler. Allah razı olsun Atabek'e. Ötkenler bazarga barıp bile bir parça tabak verdin, aktayın için. Şükür atlatlan. Bunu oğlu жалпы туғандардың атынан. Bunu oğlu olsa men atıma. Bu oğlu olsa kayınenемдің атынан. Бар болыңыз, аман болыңыз әне.
Өткөндө Бишкекте той алып баратам да, той алып барып атып, ушундай бир ата акеге окшогон бир Урмат деген акеге приз берип атам. 10ду бердим. Бирок аябай ыймандуу такыла жигит экен алчы. Аябай такыла жигит экен. Бердим эле, обратно карап, баарын апарып таштасак болот. Кой. Ата аке. Мен Урмат айтып атам, сиз ата аке, Урмат. Апар. Бар заман болуңуз. Жок, ата аке бул эме. Чынын айтайынбы, сизге чынын айтайынбы? Бул сизге болгону тойлордун атынан материальный помощь. Берем iki сөздү. Келиңиз аке сиз. Аке келиңиздер. Ай мен жүз кылабам да. Коштуңуздар. Сөткө чөйрөгө келиңиздер. Келиңиздер. Ата аке баарын сүйлөп койдук шет келиңиздер аке. Андай болбойт, ата сизге деле берип атпайлы, албайсызбы? Канча экөөнү алып кетиңизчи. Личный болсо бирөөнү мага таштап кетиңизчи. Үйдө да эчтеке жок эле мына. Ала барайын. Симинип калсын аялым. Шукемдин досторунун атынан оюндарга 1000 сом приз келди агайын бир тандыр. Азыр биз ушунда ойнотобуз, сонун ойнотобуз. 1000 сомду азыр экиге бөлүп беребиз азырчы. Тактап айтканда мынакей бүгүнкү күндүн күлөөкөрү болгон Жасурбектин Аяш ата, Аяш апалардын атынан оюндарга 1000 сом приз келди. Мындай кылалы, жолук түшүп калды, жолук алыңыздар. Мындай кылып агайын бир тандыр, ушул жерде бүгүнкү тойдун ээлери экөө негизичи. Биринчиси Сабыржан ата менен Гүлбайра апа. Экинчиси Шухрат менен Гүлшада, турабы? Азыр экөөнүн тең кошуналарын чакырайынчы, Акбеке келиңиздерчи, соседтер келиңиздерчи, кошуналары. Кудай кошкон кошуналар келиңиздерчи, бийлеп чыгыңыздарчы. Эки тараптан келиңиздер, кошуналар келиңиздер. Бийлеп тазалатчы тойлор. Эки тарап кошуналар, эки жактыкы. Экиге бөлүндүкпү, мен себеп тааныбайм да. Экиге бөлүндүкпү? Жок, чоң эле. Чоң элеби? Муну эжеме бир приз бериңизчи, приз бериңизчи. Жанатан бери столдон бери бийлеп чыгып атат. Ушул эжемди мен көрүп атам. Ак тилекти угуп атат, ак тилек бүткөндөн колду чабып атат. Бар болуңуз эже. Жакшылык сизге да жугуштуу болсун. Мен сизге той берип калыңыз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Эми эжемди бир аябай сыйлайынчы, кошуналардын атынан келиңизчи эже. Азыр мына Аяш ата, Аяш апалар 1000 сом приз берип келипти. Азыр мен сизге суроолорду берип берем, сиз эгер так жана туура тапсаңыз акчалай приз берем. Кеттик. Эже айтыңыз, 50 сомдо кимдин сүрөтү бар? 50 сомдобу? Эже, 50 сомдо кимдин сүрөтү бар? Курманжандатка ким болгон? Авторитет болгон, тура эле авторитет болгон эме. Азыркыча сөздө Курманжан датканын баласына айткан бир курт сөзү бар. Кандай эле? Жакшы, эже мына 50 сомго тике караңыз, мына 50 сом сиздики. Алыңыз кана 50 сомду алыңыз. Так айтайын сизге. 100 сомдо кимдин сүрөтү бар? Ким болгон? Акын. Жакшы. Токтогул Сатылганов мына демократ акын болгон дейт, бар болуңуз, аман болуңуз. Эжеме кол чалып турабыз, агайын бетгандар, мынакей.
Дагы акчалай бересизби? Айтпадык беле, бүгүн ким бийлеп чыга турган болсо, шаңдуу чыга турган болсо, биз аны байытабыз депчи, байытайынчы. Мына 100 сом приз дагы алыңызчы. Эми жаңылып калсаңыз, акчаларды абракка алып коем кеттик. 200 сомда кимдин сүрөтү бар? Алыкул Осмонов. Ким болгон? Ардакым бол. Жакшы, Алыкул Осмоновдун Ысык көлгө арнаган ыры бар, кандай эле? Аны билбейсизби? Албайлы. Ким билет? Кошуналардан ким билет? Кел, байке, бияка кел. Байке, бияка кел. Аны келиңиз, бияка кел. Так, кандай эле? Ысык көл кээде толкун, кээде жымжырт, толкуса толкунуна тең отокмун. Бул турмушта канча жолдош күтсөм дагы бир сендей сырдуу жолдош күткөн жокмун. Очолор болсун. Агайбытаңдарына кел. Ысык көл кээде турмушта, кээде толкун, толкуса толкунуна тең отокмун. Турмушта канча куда күтсөм дагы бир силердей сырдуу куда күткөн жокмун. Кудалар бар болсо кол чаппайлы, кудалар кайда? Жакшы. Эми дос сага эле таштайынчы. 500 сомдо кимдин сүрөтү бар? Алай. Сайфай каралайбыз, койдурчу, мен да көптөн бери көрүнөт, көрө алайын депчи. Чын ошол экен. Ким болгон? Манас. Жакшы. Манастан 200-үндү, 400-үндү айтасың, 500 сомдо аласың, кайтасың кеттиге. Келтирем, келтирбей аны, кеттиге. Манас болуп тур, манас атка конуп тур. А мен декламация эмес кылдым да мен. Барбы ким келтире тургандар барбы? Айта тургандар барбы? Кошуналардан 500 сом приз берем, ким бар? Жок окшойт, жок окшойт. Эже келиңиз, эже деп коем да келе кой. Келе кой гана. Так, айтабыз. Манас болуп тур, манас атка конуп тур, манастын оозу семетей, манаска 1700 толуптур. Апен, ben buldurup koydum ama leyleme. Geceke manastı sonun ayttı deyip, anam 500 somdun aldı deyip, ordun göstüğü ayttı deyip, oşonda bizdin tuğandar eceme koldun çaptı deyip, koldum çabalı bugün çappay kantip kalalı, anlamese mende başkan akçalar oşolordun kaytayın, birin kalbay varın kulanda mesen başlayın. Bütün açıdan şükrat ya şükür. Bütün açıdan çık. Bir öyle açıdan çık. 5000 sonunda kimin süreti var? Kim? Katura kaçar kim? Kimin süreti var? Sübekul. Ha Sübekul çok var. Bende de çok. Erten bunu konuşuyoruz. Atalardan başlayın. Ata gelin sizden başlayın şimdi. İki koşuna, anlatıyaktan iki koşuna getirdik. 4 koşuna vereceğiz. Ata söyleyiniz. Assalamu alaikum. Bu toyun kapsülü var. Sabırcan kökü. Burasıdan terbiyelerin ballarınız mürbüylerini. Devri çevirdi bunu kasıyor. Bayım toyunlar kutlu olsun. Şu kelgen limanda şunda toylarda kılayırsın. Ömrümdeki bereket versin. Şu jigit giyen çok rahmet. Rahmat. Atama срочно приз бага рахмат айтып атып берсеңер. Курайга бата жүрбөйт дейт. Батасы мага деп касына. Кана кел. Да кийинкилерден. Келиңиz, aka келиңиz. Сапар, Гүлкө, Гүлшала, балалардың сүннет тойын өткөрүп атасыңар. Ушул бала келечекте элине кереги тийген ушул жигиттин артында ушундай баланчанын баласы деген аты боло турган жигит болуп чоңойдун. Ошону өстүрүп аткан ушу Гүлшала менен Шоко ömrüňe uzun bolsun, bala çakalardan uayın görgüle, Gülkö, Sapan, neverelerden ömür uzun bolsun. Oşo neverenin ardından çoka bir örgüle. Rahmat, arkanız gelsin. Keyinki koşmalardan ne? Kimden başlasam? Apalardan. Geliniz apa bekle. Eldi bari görsün, kamera tartsın. Kana gel. Жасырбектин өмүрү узун болсун, жакшы кылган балдарына өсөбүз. Rahmat. Kim жыйынтыктап коет? Болдубу? Болду. Allah razı olsun. Бүгүн аябаса мун коноктор аябачы. Эч ким кана келиңиздер талашпайт. Эми кошуналардын ортосуна туралы, ата апа. Эстеринде сүркөчөлү, жылмайып туралы. Себеби аке, орустун жакшы бир макалы бар. Какой привет, такой ответ дейт. Мына ушул кишилер эртең той берет. Сиздер да ушулардын тойда барасыздар, анан жылмайып сүркөчөсүздөр. Кудай кошкон кошуналар бар болуңуздар, аман болуңуздар. Өзү негизи
Birinci Allah'dan sır jaşırış kıyın değil. Ekinci koşnadan sır jaşırış kıyın değil. Bula koşnalar bilen бүгүнкү toylар кандай адам экенинчи. Ошон үчүн бар болуңуздар, аман болуңуздар. Şükrat'ın kollegasının atlandığı oyunda 1000 so'm priz geldi. Bökölçü kayda bökölçü etkanaga күтүп атат бөкөлчүнү Шухрат бөкөлчүнү этканага жылайт келиңдер мага күтүп мынакей менин да колумда кокуштап акчалар турат ушул акчаларды чачайын бүгүн жана тойдун ээлери айтпады бүгүн акчалай приз келсе чач биринде калтырбай деп атат чачылайынчы болушунча чачылайын мен ушул жерге мыкты бийлейм деген айымдарды чакырам өзүнө ишенген мен мыкты бийлейм деген айымдар барбы чыгаргыла кана Шахзода деген айы бар экен коллега Шахзода коллега эме шуке тиги бөкөлчүнү жака жөнөттүңбү шуке кел анда менин жаныма сен келчи бийчилерди билет экенсиң сенчи так дагы кийин Шахзода Айсезим коллега бүт эле коллегалар чыгылды так кийинки Аяштардан Таңсулуу Аяш тайжилерден кошуналардан айтсам Гүлбайра эже кошуналардан айымдардан төлдө так дагы Венера эже ким Венера тайже дагы барбы Эйля эже келиңиз бизге бийлеп бериңиз жаңы жылды куттуктап подаркадан бериңиз Эйлеже келиңиз дагы Жазгүлеже келиңиз Беким бей келиңиз Жазгүлеже келиңиз так дагы шуке дагы тиги туруп аткан эженин аты ким эле Гүлапа келиң дагы ким бар Токтоган эже так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 жетет шуке жетет азыр мындай кылабыз эми айымдар Кудай мындай кылабыз азыр эң жеңил оюн эң сонун оюн муну эми кимдер гана ойнобогон кимдер гана ойнотпогон бирок өзгөчө ойнойбуз аягында бизде 3 ой калат 3-өйүн өзгөчө ойнотобуз ага чейин ар бирибиз бат-баттан өзүбүзгө олтургуч жана ошондой эле сотка алып чыгабыз бат-баттан аягында 3 ой калганда бир өзгөчө оюн кылабыз дагы менин колумда турган кокушталып турган акчаны бирөөнө тапшырам силерге столдон үй куруп атасыңар берилер мына мындай курбайсыңар мындай тегерек кылбай мындай тегиз койбойсуңарбы анакей соткалар алып чыктыңарбы соткалар ар бир өзүнүн соткасын паролун билгилей болгула соткасы жокторго соткасын берип тургула мен соткамды берип коеюн дейм просто аягым ызгачак экен сүрөтүп түшүп калам өчүрбөй калып жүрбөйүн кана ого Биздики эже жакшы элесизби? Жакшы эле ойной аласызбы? Ойной аласыз, Анан кош бойлуу айымдар болсо, оюндан чыга берсе болот. Мен приз берип коем, акчалай приз. Кош бойлуу айымдар жокпу?
Жалғыз шығып екіден кетіп қалып алады отқанда просто. Да, енді мындай қыламыз. Айымдар, жакшылап угабыз. Эче сиз айрыкча жакшылап угуңуз, макулбу? Мындай кылабыз. Мен бул жерден айта берем. Ким биринчи сүрөткө түшпөсө ошол калат. Эң аягында калып калгандар оюндан чыгат, ушундай кылабыз кеттик. Ушул жерде олтурган мен көрүп атам. Алтын түштүү айым же эркектер менен сүрөткө түшүп келебиз. Алтын түштүү айым же эркектер менен. Ошон үчүн байкаш керек эле. Отырып қалабыз. Кимге ұстап жетпей қалса, ошол ойындан шығат. Эже сиз пара бериңиз. Абе, қайтаралы ғой қарағын. Қайыр ошолар отырып қалды ғой. Бұл столда алып қойдым беледі ғой. Жақшы. Так, көрсетеміз, сүрөттөрдү көрсетеміз. Бұл құптердің барын өзіне. Қара. Сіздікі қана көрінгені. Сіздікі қана көрінгені. Апе, алдамай жоқ. Мұна тиштер үшін айтады. Мынау алтын тиш бе сигарет жайда бір бөліп қалған бай. Міне, тиш екен бәрі. Улантамыз. Мына ушул жерде мен көріп аттым, сіздер көрді жоқ бұл білбеймін. Бірақ айтпайлы қойыншы. Мұндай, сақалы бар, симпатичный, красавчик. Erkeklerime sökte çıkarıyoruz. Baykarla. Ayavay krasavчик olsun da. Ayavay krasavчик olsun. Oturup kalgıla. Gece. Bana veririz. Gidiyoruz. Kana görüşürüz. Молодец, красавчик. Так. Красавчик. Ол кеме? Мен дұрбай, бая красавчик тұрған ол. Красавчик тоже. Красавчик, конечно, красавчик. Мындай қылып келеміз. Телефонның передний камерасын күйгіземіз. Негізі ойынның бұның аталышы мындай. Орысшасы селфи, қырғызшасы сөлфи деген ойын. Ошындай ойнатабыз. Кеттік емен. Мына ушул жерде аталар менен, апалар менен сүрөткө түшүп келебиз. Эң аксакал аталар бар. Сиз пара бериңиз. Ну-ка, покажем. Бұл видео екен, апе, жаш бала ғой? Қара. Мына аталары мені. Мындай қылауыз. Ушыл жерде қайда екенін білмеймін. Кем бірінші Шухрат менен сүрөткө түшүп келебиз, қара кетті. Шухрат менен. Құдай. Қана, Шухратпен түшкенсіз бе? Қана кел. Мені тақтасыншы, ежеме приз бергілечі. Ежеме призді алыңызшы. Приз алыңыз. Қана көрсетеміз. Бұның башын не керек орымызге? Бұны беті керек еді. Бүтірі башы мен түшіп қоймазың ба? Тағы бұндай қылауыз. Ушул ресторандың қызматкерлері менен сүрөткө түшүп келебиз, кана бат-баттар. Кана. Бул үстүнө кызматкер жеринде. Сиз неме кылыңыз, аркага келип калыңыз, приз алыңыз. Ежеме приз берип отургузалы. Калгандары тура эле. Эң жакшы. Эми мындай кылабыз. Эми мындан аркысы татаал аракет кылгыла, макулбу?
Hareket kılgıla. Jasurbek menен sırtqa çıkıp kelebиz. Ayla жоқ эми жаштар да эмне кылабыз эми жаштар. Эже кур кетпеңизчи. Кур кетпеңизчи эже мынакей келиңизчи. Сизге бир акчалай приз берейинчи. О канча экен? Акчалай приз. Акчалай приз. Алыңыз, алыңыз. Эми кыздар атың ким? Шахзода. Атың ким? Айсезим. Айсезим. Бар болгула. Эми Кудай колдосын эми. Мына менин колумда огушталып турган кимге ким байкайбыз эми. Азыр мындай кылабыз. Кыздар Шахзода Айсезим жаштап окула. Мени менен ким көрсөткө түшсөңөр приз. Силерге сыртқа шығып едім. Оны түркім өтті. Мен деген үйбілер адаммын. Қақтан айта қойдым біле. Әлі жоқ. Шұқырат. Ешбір тойдан таяқ жеген емеспін, сен тойған таяқ жедім бүгін. Кімдер тұрмағанға тұтып кеттер. Қарашы, бұл қыстарым да тұтып кетті. Ішіне. Эми мындай кылайын эми. Экөөнүн тең мени таябы зор болду. Бура экинчи атты кубалып алгам, макулбу? Мына сизге 500 сом приз. Кол чалып турабыз ага эми тондар. Аны мен сизге дагы 500 сом приз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Сизге аябай фото кетти окшойт. Бар болуңуз, аман болуңуз. Эми кыздар, бойдоксузбу? Бойдоксузбу? Жигитиңиз барбы? Жигитиңиз барбы? Жокпу? Тап беттерек. Омим, кыздарга бат берип болчу. Омим, ушул кыздар декабрдын 3-үндө экөөтөн турмушка чыгып кетсин. Болобу? Ушуларга жокпу бала турмушка чыкканга болобу? Бар. Эми келесиңер агайын муртугандар. Тамаңыздар даамдуу болсун. Эт керек, шорпо бет керек. Анысыгары 3 апа бир жакка чогуу аттанып калдыр дейт. Бир апа айтып атат дейт. Менин чалым бир учаны жалгыз жеп коет деп. Десе экинчи апа айтып атат дейт. Менин чалымчы бир койду жалгыз жеп коет деп. Анан 3-үчү апа эмне дээрин билбей, менин чалым билесиңер да. Убагында целый колхоз жалгыз жеп коет дейт. Еттин үстүндө дагы бир кадыр сыйлуу конокторду чакырайынчы эми. Шухрат менен Гүлшада кайда жүрүп? Тойдун элдери. Гүлшада, Шухрат, келиңиздер, кана келиңиздер. Мына эртеден бери тызылдап, ары бери чуркап атасыңар. Элдин баары көрүп атат. Бүгүнкү айтылган ак тилектер, айтылган ак баталарды Аллахым өзү кабыл кылсын дейли. Жалпы Шухраттын аке, үкө, классташ, группалаш, парталаш достору. Тактап айтканда Жасырбектин Аяш ата, Аяш апалар, жаштар. Кана келиңиздер. Аяш үкө достору. Ошолорду чакырайынбы? Аяш акелерди чакырайынбы? Аяш акелер, сиздер да келиңиздер. Аяш акелер, аке достору. Бей. Болду, шеф, сиздин бир сөзүңүз бизге каттамайракпы? Аяш акелер келиңиздер, алдыраак чыгып алалы. Себеби мына колонкага микрофон жакындаган сайын тыйт үн чыгып кеткен. Келиңиздер аныкей. Кимден баштайм? Сизге берейин. Assalamu alaikum. Sabahga gece toylar olsun. Jasırbek'in ömrü uzun olsun. Sağlıklı olsun.
ата-энесине күйүмдүү, кайрымдуу, келечекте желек көтөргөн балдардан болсун, бактылуу болсун. Тоюңар той болгон. Бана қазір келсін. Еме, Шухрат қайдасың? Шухрат. Келе қой. Шухрат Гүлшада мына Аяш әкелерден, Аяш жеңгелерден ортасынан тұрып бір естелікке сүріп көшелі. Андан кейін алып келген белек бекчектерді Шүкемнің өзінен тапсырады. Шүкеме ғана алып келген белек бекчектерді алып кетіп қалмай алшы. Таппай қалып алсын. Жаңадан бері таппай қалып алсын. Еш таппай қалып алсын, қана кет. Молодец. Эми Шүке келчи, мен жаныма келчи. Шүке кел. Ал. Бер, ал. Келин бала кел санда, кел. Мен эртеден бери байкап атам, могу жерде туруп байкап турам да. Могу тууган урукчу. Келип, конвертти атаңа берип атат, турабы? Атаң болсо алгандан кийин апаңа берип атат. Сен дагы бер аялыңа, бер. Аял алсын. Мындай Шүке, эмтен жаман көндүрбөй, кайра ал. Атаңа бар бер. Тарбиялап койбосо да болбойт азыр жаштар. Турабы? Атасы тура болду. Sevgilislerim ағайын бір тұрамдар, мына кеме Жасурбектен Аяш ата, Аяш апаларын тақтап айтқанда жалпы достор, коллегалар қошуды келе өрет қой, өзінше сөйлеп қойасың. Өзінше қылалу, мейлі ме? Өзінше. Коллегалар сіздер күтет екенсіздер, же достор күтет, кімізі күтет? Коллегалар күтет ке? Мейлі, келіңіздер. Достор келе өрет. Аяш ата, Аяш апалар келе күтет. Аяш аталардан кімден баштайсың? Баштай берейін, Сапан аке, көкеже, Шуку доозун ишара аяшын, Жасурбектин өмүрү узун болсун, денсаулыгы чың болсун. Самый главный эки дүйнө бактылуу болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктору, куш келипсиздер. Айышпай-айышта, сіздерге Алла разы болсын. Ушундай кылып алтындай чырактай болгон той берип жатасыздар иншалла. Шуку доозун, Аяшка өмүрүңүздөр узун болсун. Сіздерге Алла разы болсын. Балдарыңар өмүрү узун болсун. Ар дайым иншалла ушинтип бетиңерден жылмай эч качан түшпөсүн. Родной, сага калган чын денсаулык баарыңыздарга иншалла. Алла разы болсын. Баарыңыздарга келген үчүн чоң рахмат. Айымдардан, Аяш апалардан. Кімді? Кел ғой. Аяштардан жиынтып таппай ғой. Не жиынтып таппай? Кім жиынтып таппай? Кел ғой. Мейлеме, келіңіздерме, ең негізгісі Құдай өзі қабыл болсын еме. Қара бір дос келердің ортасына, Аяштардың ортасына тұралы, естелікті сүріп көшелі, андан кейін ап келген белек бекчектерді тапсыралы. Маэстро музыка берсе қарысқа бере бар орын алалы.
men janıma kelgilечи. Men janıma kelgilечи. Sabırcan ata, Gülbayır apa qayda? Ayalınız qana ayalınız? Ha? Ayalınız qana? Ha, oşa oturuyorsunuz siz, apa oturuyorsunuz, şöyle oturuyorsunuz. Şaşpay oturuyorsunuz mene. Azır mına balаңыз менен келиңиз да турабы? Эртеден бери ары чуркап жүрөт, бери чуркап жүрөт, келген жумура жуп ойлоп атат. О, бул Сабыржандын баласы кыйынбы же келини кыйынбы деп ойлоп атат. Ушене чечип берейинби азыр? Экөөнү суроо берем. Аге. Анан кимизи менин суроомо так жана туура жооп берсе, ошонуз тың болот. Кимизи жооп бере албаса тың болбойт. Ошондон Кудай деп туруңуз, жаканы карап, тооба кылып. Эки жаш келгиле кара. Ал сен ушул жерде чечип берейин азыр. Апам гана, апа карап туруңуз, мына келин тыңбы же бала тыңбы байкайбыз азырчы. Биринчи баладан баштайын. Баладан баштайын. Эми мындай, сага бир аябай тарыхтан болсун оор суроо. Кыргызстанда канча область бар? 7. Бала кыйын. Так, жакшы эми келинге да оор тарыхтан болсун. Кыргызстанда канча общий айыл бар? Билбейт, көрдүңүзбү? Билбейт. Бул бала кыйын да, бала кыйын. Так, азыр эми балага да суроо карап турмусуң. Так, чоң атаңдын аты ким? Тапач. Точнобу? Так башта болчалар болсун. Жакшы. Сага да суроо. 9-чу атаңдын аты ким? Билбейт, көрдүңүзбү? Билбейт. Так, эми акыркы суроо, эми экөөм Кудай колдосун. Кара тердеп кеттим, арчыңыз, терин арчыңызчы. Молодец, аке көрдүңүзбү балаңызды. Так, экинчиси математикадан эми. Эми кимиз жооп берсе ошоңуз тың болот. 2-ге 2-ни кошсоң 4 болот, 4-ке 4-тү кошсоң 8 болот. Карачы, не деген акыл какчы дейсиң? Токол чайканада. Чайканада тим болесең, бухгалтерсиңби? Жок. Каяктан билесиң анан? Мынча оорсуран, каяктан билесиң? Так, кеттик эми. Келин бала сизге. Эч ким жардам бермей жок. 2-ге 2-ни кошсоң 4 болот, 4-ке 16-ны кошосуң, 46-ны кеметип кара 3300-дү көбөйтүп, 48-ди бөлүп, андан 2.300.000 алып коесуң. Канча болот? 16? Туура эмес. 12 калат. Мына көрдүңүзбү балаңыз тың. Мына эмкиде бир проблема Кудайым болбосун эми. Бирок балаңызга кайрыла бересиз, макулбу? Смело кайрылыш керек, балам дегенечи, балаңыз менен бүгүндөн баштап жана ушул убакка чейин өмүр бою үй бүлөнү Шухрат башкарат, колчолор бар. Красавчик. Чайканада иштейм дедиңби? Чайканада иштейм. Кайсы чайкана? Тол чайкана. Чайкана дейм, койчу. Тапчы, чайкана дейм. Азыр чайканадан көрөлчү, чайканада чыгат, коллегалар чыгат. Чайканада жанагы ыстаганда кантым бар, чай баласың не? Баркым бар деген ушундай эле. Андай болбосо да башка бир чайканасын койчу. Бар бекен? Коллегалар, чайкана бийлеп чыгабыз. Маэстро, музыка. Ыстаганда кантым бар, кыйыласың, баркым бар, мен юк. Чаю, если крепко полено, я музыку сыграю, здесь нравится она. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайканы, что за жизнь без чайканы. Şükürde milyon kanlara açık. Şükürde ortalar olsun ki dostlarım var mı?
Костюра дому, здесь оставим молодые. На востоке, что за Рахмат, Шухрат, рахмат. Анты билебей жүр, мақұл ба? Бүгін той халал. Ел ойлап қалды, ичі болған екен деп. Мақұл ба? Анты билебей. Тамаша ебен. Ечелерден баштайды, үшеуіне сөз берейін, ечелерден кімден баштайды? Аймен жүз. Антерес. Шефтен? Шеф келеді. Шеф деген шефтен. Оғайын бір тұғандар Тоқтоғыл районында Тоқтоғыл деген чайхана бар. Ошол чайхана менің қандосым, жандосымның чайханасы, бір атын айтып бере ғой, сен сөйлеп сөйлеп. Не дейсіз, Оске? Той оңар, той боласың. Кішінекей балауыз, өмір ұзын болсын. Ошо сиерді жарат болған, аяштан өмір ұзын болсын. Ардайым балдарыңсын, неберіңсін, чайын içip, балпайып төрді отырырыңыздар. Ошол қалауын. Рахмат, еже келіңіз. Жасырбек өмір ұзын болсын. Чоң рахмат. Шухрат, Гүлшада, тойыңар құт болсын, тойыңар той қыласын, кішінекей ұлымыздың денсаулығы болсын, өмір ұзын болсын, үшін келешекке қызматкер болған чоң ұлдарды болса өрсін. Жалпыңыздарға денсаулық барыңыздарға. Коллегалардың ортасына тұрады, суретке чөлі, жылмайып күлөлі, себебі ертең суретті көргенде, ай мен настроением жоқ болып қалды деп түйленбей тұрады. Барыз қана келіп, соны тұрады. Canım nereden takır başkaca Güllenleri arıldırım taptaza Seni siyem çımdığımdan sadağam Benim böyle sağdan etkim yapmasa Çok seni de görmüştüm Var çürüdüm bir deme Kıskanamda seni canım başkadan Görgüm gelmek men canımda başkadan Ay Rahmat, енді үшіге ақшаны бер аялыңа. Бермейсің бе? Бердім. Бер аялыңа. Аялы ал. Алдағы кім жоғылды да ақшаны? Қайның жоғылды да қайныңа бер. Қайнесе сумкаға сал. Өшін тұралды. Келіңіздер ағайын бір тұғандар, жақсы бір сөз бар. Атар күндің батары бар, батар күндің атары бар деп. Арылсағар сіздерменен біздерге арналған уақытта соңына жетейін деп қалды. Андықтан сіздер сыйлап, сіздер ұрматтап, сіздер мұнакей қуанышына ортоқтош болып келген бүгінгі той иелері Сабыржан ата менен Гүлбайра апаға бір өзгөчө қол жағына шақырып алшы. Тойынар келіңіздер әмен. Мен жанына келіңіз. Сабыржан ата келіңіз, келіңіз қана келіңіз. Қана емеле тойды баштады келеді, уақыт деген ұшқан құш екен да. Үшіндіп тойдың да аяғына келіп жетейін деп қалдық. Еме, бұндай қылалшы ағайын бір туғандар, Сабыржан атамдың небересі тойыны қандай өтті, небере тойы қандай өтті, жақсы өтті, жақсы өтті. Бар болыңыздар, аман болыңыздар, сіздер айтқан ақ бата, сіздер айтқан ақ тілек қабыл болсын дейлі. Мына ошол біздің ұлыбыз Құдайым бұйырса мықты ұлдардан болсын дейлі, батыр болсын дейлі. Мында қалал ата келген туған ұрыққа рахмат, жақсы келдіңер, жақсы бердіңер деп айтып қалдыңыз. Урматтуу туугандар, рахмат. Бизди сыйлап келгениңиздерге чоң рахмат. Баланы сыйлап келгениңизге. Кымбаттуу бүгүнкү кеченин коноктору баарыңыздарга чоң рахмат. Ушундай алтындай убактыңыздарды бөлүштүрүп келгениңиздерге чоң рахмат. Ыраазыбыз. Баарыңыздарга ден соолук, үй бүлөдөгү ынтымак,
бакубатчылык каалайм баарыңыздарга. Ушундай биз да сиздердин тоюңуздарга барайык. Аны ошол жердеги кафенин ээлерине дагы рахмат, сага рахмат каалайм. Өмүрүң узун болсун, эч жамандык көрбөй ушу балалык чакалы болуп, биздей болуп балдардан алышкан небир болуп, ошол менен кошо барып, актылуу болган, ишине ийгилик кылып. Рахмат, ушинтип атса жаман жүрө бергейттер негизичи. Бербей коюн деп эле берейинчи. Улуңучу, Сабыржан ата мына менде калып калган акчалай бериш, мону алыңыз. Чөнтөккө салыңыз. Эмдиги жыл ушул больницага барыңыз. Ошондо Сабыржан, эгис неберелүү болдуң дегенде врачтардын сүйүнүчүнө берип салыңыз. Ушке келбейсиң, бул жерге келген коноктор деле сени сыйлап келди го. Сен деле рахмат, братандар, брачкалар деп кеттиң. Мен сыйлап келип коюңуздарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Мен сыйлап келгениңиздерге рахмат. Рахмат. Илава. Келин бала келе бай. Мынакей. Сизге да сөз берейин. Ассаламу алейкум дейин алгысына. Рахмат ушинтип келип коюңуздарга бизди сыйлап. Артайм ушинтип эле дасторкондун үстүндө жолугалы эми. Рахмат ушинтип бар баланы сыйлап, батаңызды сыйлап келгениңизге. Чоң рахмат. Рахмат. Жасурбек кана, Жасурбек кел. Жашка кел. Кел бай, кел. Кел балам, кел. Молодец, кел бай. Эми келген конокторго рахмат деп кой. Рахмат. Дагы эмне дейсиң? Акча бериңерби? Бердиңерби? Берелек болсо бергиле. Бала да беришти. Акча берелек болсо кирип кеткиле. Кетип калганчы. Чында. Тура чоңотасы. Бериштиби акчаны? Алдыңарбы? Алып тур. Болду, мен ачып берип койчу бияка болду. Акча бердиңер берет. Берет да. Sen bugün aytчы, bugün senin emne toyuң болуп атат? Emne toyuң болуп атат? Айтпайсың, апай уялбайсың. Баласың го сен, кыз эмессиң кеттиңе. Emne toyuң болуп атат? Сүннөт той. Молодец. Сүннөт той деген эмне той? Самолет той. Самолет деген эмне той? Молодец, болчалар болсын, бар болсын, аман болсын дейли. Ата-энесин сыйлаган, мыкты бактаган, урматтаган, мыкты кыргыздын чыган уулдардан болсын дейли. Эми агайын бир туугандар, бизде бар аталар батаны берет, аталар берет. Бизде бар баталар батаны берет, аталар дейт. Бешен ата, келиңиз, кана бир ак бата бериңиз. Адашиже сиз да келиңиз, бир ак бата бериңиз. Мусулманбыз, Аллага шүгүр. О мейим деп бата кылалы. Бүгүнкү жакшылык сиздер менен биздерге да жугуштуу болсун. Илайым биз дагы той берип калалы. Биз дагы тойдо ойноп күлүп калалы. Күндө тойдо жүрөлү. Кана ата келиңиз мынакей. Ата келиңиз бир. Отуруңуз кана бир. О мейинде биз алаканды жаялы. Сиз бир ак бата бериңиз. Атамдын айткан ак батасын Аллахым өзү кабыл кылсын деп биз да о мейим деп туралы канакей. О мейим. Aynaların yaşlar, toyga kelgen yaş, gelinler, balдар, kızlarım. Uşu toydu silep gelgenlerge çok rahmat. Bana verdin diye sormaksın. Bana verdin diye sormaz. Abdan yakşı oldun. Ömürlü olgula, yakşı olgula, balalı çakalı olgula. Daima tutup sileceğini toy vergiler. Oynap kulüp vergiler. Rahmat söylege. Ve Baldar benim kıyamalarım, kızlarım, ben öyle köylülerim. Söylege dağın ömür ben, jakşılık verdim Murat Ağlam. Ömürler uzun, ölçüler güzel. Beştik edenken balbuğacak, yaşlardan balbuğla. Zaten bu cigit açmaz mı? Ben değilim buradayım. Yeniz bana sonrasında bata etmez mi? Karşıkanı yendiğim yeki olalı var. Bundan dağı jakşılıktan üstüne oynayıp koyacağım. O miyim. Батанын көбү жакшы. Омейм, кана кел, сиз да бата бериңиздер. Омейм. Бопту, урматтуу азиз мehmonlar, кудалар, тааныш билишлер,
Manu akam, yangamni hurmat qilib, Shuhratni, Gulshadalarni hurmat qilib kelgan aziz, mehribon mehmonlar, xush kelibsizlar. Hammanglarga rahmat, umringiz uzun bo'lsin. Hamisha yana ko'p mana shunaqa to'ylarga kelish Allohim nasib qilsin. Akam bilan yangam ham umri uzun bo'lib shu bolalarning arzu havosini ko'rib, yana shunaqa to'yxonalarda to'ylarni qilish Allohim nasib qilsin. Allohim hamisha hammamizga sog'lik, salomatlik bersin, tinchlik bersin. Hamisha shunaqa dang'illama to'yxonalarda to'ylarni, shukron to'ylarni, kelin to'ylarni, nevara, chevara to'ylarni qilishga Allohim nasib aylagan bo'lsin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Rahmat ya Rabbim. Amin. Amin. Mağayim bir tuğanlar, бүгінгі жақшылық сіздерге де жұғышты болсын. Сіздер дағы той беріп қалыңыздар. Бүгінгі жақшылық жақшы болса тойлар жақшы деп тойлар мақтаңыздар. Бүгінгі әлеме тойдан кішіне қата кетсе, бұл тамадан нашар екенде менен көріңіздер. Майлы жағы. Аман есен үйлеріңізге жетіп олыңыздар. Бар болыңыздар, аман болыңыздар.